First sehlopha sa Europa United le sa ASC Giraffe di tshameka maleka a lefela sehlopha mo motshamekong wa CAF Confederations Cup. Motho etsong ke go dumedisa ke go amogele mo BTV News nna ke bidwa Regional Richardson. Tautona Advocate Dumaboko o kaile botlhokwa jwa go tshegetswa ga ditshwanelo tsa setho ka dumela fa motheo wa tsone e le o tlhodilweng ke modimo ka sebele mme a lopa setšhaba go nna le lorato mo go botlhe o gotlile ba Kriste go itsheka-tsheka le go segela fa thoko maikarabelo a bone a go tshelela modimo le go se itlhokomolose kgotsa go didimala fela fa ba lemoga fa ditshwanelo tsa batho di gatakwa. Batho le tšhaba e tshwaragantsweng ke tumelo mo modimong ya ema ka thomamo go gakologelwa bogolo jwa gagwe mme ba rapella pula le dula le boeteledipele jwa lehatshe. O nonogile go kopantsha matlhoki otlhe a rona ka ha mahumong a ga se le godimo re thaelwa ke pula modimo wa mata otlhe Mostherenyo baba nere mwana komana. E re ka kereke ro le maikarabelo a merero ya tsa boitekanelo jwa semowa le thamologo ya motho kereke e itsitse petse mo seabeng sa yone sa go aga tšhaba. Tautona Boko o na lopa dikereke go ema mmogo le go diragatsa thomo e di hilweng ke modimo go thusa go tlisa diphetogo le mo diemong tse di thata. Thunderous silence of the righteous, the prayerful, the convicted, the believers. Where is the holy outrage? Where was the righteous indignation when this man remains languished in that place? Where were we, all of us? Where did we stand in that moment of crisis? What did we say? Human rights come from God. They don't come from me. So when I uphold them, don't praise me. Praise the Lord. Love coming from the transcendent, reaching out and radiating to each and every one of us, exhorting each and one of us to love each other. Love your neighbor as yourself. Mo boeteledipeleng jo bošwa go rotloetsa le go heta maitamo a kgololesego ya go obama go ya ka molao motheo ke mang ka ebile jaanong palamente e tla sekaseka molao wa ikwadiso ya dikereke. In order to be registered legally as a church, you've got to round up a minimum of 150 people. That's what we say in the lex humana. The question is why? Sitting next to Nkosinati Ndaba Kaulat, the vice president, we said, no, let's bring it down. Let's make it 20. And that's about to be the law, going through your parliament. Boeteledipele jwa dikereke bo rapeletse le dula le ditshogogatso tsa modimo mo tšhabeng ya Botswana. And let the peace that comes from Christ rule in your hearts. For as members of one body, you are called to live in peace and always be thankful. God whom we worship, whom we have come to worship, he gives all life, breath, and all things. And as we've come into the new season of our land, I desire that this land have a new breath. Tautona Boko le mohumagadi wa gagwe ba ne ba bewa hapela ga modimo e le go ba kopela tshireletso le katego jaaka ba tao ba eteletse pele le hatsileno. O tshidile onkabetse Botswana Television Gaborone. Re sa refo mohumagadi wa Tautona mme Kaone Boko o kgotaditse setšhaba go sala morago ditsamaiso tsa modimo le go isa ditebogo kwa go ene go lemoga seabe sa gagwe mo kagisong e ntseng e rena mo lefatsheng leno. O buile se jaaka a ne a kwa tirelong ya ditebogo le thapelo ya setšhaba e aneng a itshwaraganetse tota le dikereke tse di farologaneng tsa lefatshe la Botswana ke letleletso se molekakio. Well, there is no greater honor than to celebrate my birthday here today.
mohumagadi wa gatautuna ise ditebogo ka letsatsi le le maleba la thapelo le bileng e le matsalo a gagwe. Mohumagadi Mekaone Boko o ne a bolotsa letsholo la go isa dikgalaletso ko moping wa legodimo le lefatshe go lemoga ditshegofatso tsa gagwe tse di tsweletseng kokomane go ya ko go ye nngwe tsa kagiso le tokgamo mo lefatsheng leno. Phuthego ya badumedi mo lefelong le le lengwe ka ketapele ya mohumagadi wa gatautona ya dira gore a tshwantshangwe le mogaka wa pele wa baebele e bong Esther yo neng a tsaya maikarabelo a go phutha setšhaba sa gabo go tsisa kgololesego le phenyo ka thapelo le go rorisa modimo. Mohumagadi a gatelela botlhokwa jwa go lemoga modimo ka nako tsotlhe. Had it not been for the Lord who is on our side, we will not experience the peace and the political stability we are having now. 1 Peter 2 verse 9 says, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people." Our nation has been selected by God, not because of our own merit, but because He has chosen us to belong to Him. Let us therefore, it has been set apart to fulfill God's promises and purpose here on earth. So let us therefore praise God. Let us not be ashamed of calling on our God, because He chose us. Let us thank God, because blessed is a nation whose God is the Lord. Go supilwe fa go le botlhokwa fela thata gore kereke e nne le seabe se se bonalang e tshwaragane dipuso go itepatepanya le dikgwetlho tsotlhe tsa setšhaba. We are in the church to stand on the behalf of our beloved nation, to pray, to fill the gap on behalf of our brothers and sisters. And I know, and I'm confident that God will do us good. State, governmente, o tsena fo kae ka go tsisa ditlamelo le ka go tsisa ledulo le puso ye rileng. Mme kereke yone e tsisa lerato mo gareng ga dilo tse tsotlhe. If the state and the church come together and resonate and think and also come with possible amicable solutions to what the problems that we are facing, even as the nation, there shall be an answer. Sound the trumpet in Ke letleletswe Songolekae Botswana Television Gaborone. This land abundantly be supplied. Tona botsogo Dr. Stephen Modise a re lephata la gagwe le mo letsholong la go lekola seemo sa dikokelo mo lefatsheng leno le go bona le go tlhaloganya dikgwetlho tsa tsone le gore di ka rarabololwa jang. Dr. Modise o buile seo jaaka a ne a lekola kokelo ya gantsi le Somokwaisi. Go ya ka tona mangwe a maitlamo a bone le puso e ntšha ke go lekola diemo tsa dipatela ga mmogo le bodiredi jwa tsone. O tlhalositse fa seo se tla ba thusa go itse gore go tlhokana leng go tokafatsa lephata la botsogo le le ntseng le lebanwe ke dikgang tsa tlhaelo ya bodiredi le melemo. There some in the immediate, some that span years and years back, and we believe that these are some of the challenges that really contribute to the state of law, morale. Bangwe ba dire ba sale ba nna dingwaga ba bereka le mokgaolong le nngwe fela mme ke dumela fa e le nngwe ya dikgwetlho tse di lebaneng le phata la botsogo tse di dirang gore le bodiredi bo nne bo itsenye mo tirong mme re ikeela go lwantsha dikgwetlho tse tsotlhe gore re nne le tirisano mmogo le motia le bodiredi mme gape re batla go buisana le bone balwetse go utlwa gore a ba itumelela ditlamelo tse ba di bona mo dikokelong tsa rona. Le bone ka ke bone ba ileng gore ba hiwa ditlamelo tse kana ba hiwa ditirelo tsa botsogo gore re utlwe mo go bone gore ba di bona jang go ka dirwa jang go ka tokafatswa ga kae gore re kgone go tsisa ditirelo go go bone ka nako le gone re tsisa ditirelo tsa boleng jo bo rileng. Le ga go ntse jalo tona o ne a supa ga itemogetse ga kgaolo a gantsi le bophara ka jalo e tlhokana le go okelediwa bodiredi ga mmogo le dikoloi. Kgaolo e tona thata, and they do have challenges. Transport is one of the challenges that they have because it's very vast. Jano ga o tswala molwetse go kana mo a sa tsoga sentle, to go out there and get the person and bring them here is quite a challenge, and they need to be assisted in being able to remedy that. So it's a vast district, it needs support, and
those are the lessons we would not have learned had we not come out and engaged with them and learned and been more intimate with them. So we're going back with that information, and we intend to go and support them how best that we can. Tona o ne a tswelela ka go supa fa maitlamo a bone a konokono le lephata la botsogo e le go bona motswana mongwe le mongwe a kgona go tlamelwa ka ditirelo tsotlhe tsa botsogo gongwe le gongwe ha a leng teng mo lefatsheng leno. Lesego Mokwaisi, BTV News, gantsi. Re Ronika Ntsimako ke ene ratropo yo monšwa matropo ya Jwaneng morago ga go tlhophiwa ke makhanselara ba le barataro a fenya mme Joyce Medupe yo tlhophilweng ke ba le bane fela. Maemo a mothusa ratropo a ne a tsewa ke Remothibedi wa Tshipi yo neng a sa phadisanelwe tshwarelo le ope se jaanong se raya gore borre ka bobedi ba e tla bo e le bone baeteledipele ba toropo ya Jwaneng go hego sa ditlhabololo dipe fela tse di ka sosoetsang tokafatso ya matshelo. Boeteledipele jo ke jwa dingwaga tse pedi le sephatlo pele go ka tlhophiwa gape boeteledipele jo boswa go goga toropo eo. I promise to serve you with dedication. Ke le solofetsa go dira ka botswapelo, ka boikanyego le ka maikalelo a go tokafatsa matshelo. Ke tla dira ka gotlhe go tsibogela dikgang tse di leamang thata. And that the issues that matters most to you are addressed. Councilor Boteti e tlhophile Re Nkhuparetse Monnatsiye yo go nna modulasetilo wa yone fa Re Pelonomi Thekiso a tlhophilwe mothusi wa gagwe. Re Monnatsiye o tlhophilwe ke makhanselara a le 21 a fenya mme Boingotlo Mokalake yo tlhophilweng ke makhanselara a le 10. Re Thekiso ene o tlhophilwe ke a le 10 le bofera bongwe a fenya Re Phankgi Resetsi yo tlhophilweng ke a le 12 se ba etseng tebogo. Do hereby solemnly swear. Nala Modimo Tamara. So help me God. So help me God. So help me God. Ba ke makhanselara a khansele ya Boteti jaaka ba ne ba ikana go simolisa tiro ya bone mo phutego ya ntlha ya khansele morago ga dithopo tsa monongwaga. Phutego e ne gape ya thopa modulasetilo ga mmogo le mothusi wa gagwe. Morago ga dithopo boeteledipele jo bo sa tswang go thophiwa bo kopile makhanselara go tshwaragana go direla batswana mo kgaolong ya Boteti. Go sa nthala ke supe gore tshwantswe re gakologelo se se re tisitse ha go tswa magae a rona. Re tle go magae a rona re tla re soloditse batswana gore tlo ba direla dithabololo ke yone kga ya ntlha. Ke kopo bo honorable gore ha re tsene mo ntuye a re tse mebala ya rona ya diphati re itlogele konte re direle batswana gone mo go ka re thusa gore re kgone se re se bata kana re hithelele gore bata go ya teng. Ke solela gore ra go ba diphati tsa rona go morago e be re ta go direla kgaolo ya rona ya Boteti ka botswapelo re bone Boteti a dule go morago a ile go pele. Ke solela go le gontsi mo go lona lo thebalega gore re ta tshwaragana tiro e mmogo ka botswapelo. Khansele e dirwang ke makhanselara a le 32 go akaretswa ba ithopetsweng e ne ya wetsa tiro ya phuthego eo ka go thopa dikomiti tse di harologanyeng tsa khansele. Se ba etseng tebogo BOTSWANA Television Letlhakane. Motsatona di kgaolo tsa ngwao Re Ignatius Moswane o kgadila sa khwemathe ka diofisi dingwe tsa puso di sa tseyeng tsia ka teng bana le bogole a re mokgwa o tshwanetse wa yema ka le bone bana le motshwanelo ya go tsewa ka tekatekanyo. O buile sa simolodisa semmuso mokgatlo wa Mercy to Disabled kwa Francistown. Abigail Madoro. Go thalisiwa fa mangwe a maphata a puso a tsaya lobaka lo loleele go thusa bao ba ba thokileng lesego mo setšhabeng fa ba kopa dithuso. Re Moswane o gwethile gore go nne le popagano mo setšhabeng gore mongwe le mongwe go sa kgathalesege seemo sa gagwe mo botshelong gore o ka bona thuso. Your commitment to empowering individuals. Maitlamo a lona mo go rutweng bana le bogole le go ba amogela gore ba kgone go ikemela go a nametsa. Inclusive environment where they can thrive is truly inspirational. But go botlhokwa gore jaaka le lekgotla la Mercy to the Disabled
le tseleng le itse gore le ka bopagana le mekgatlho e mengwe e e ikemetseng ka nosi ka gore SETSWANA sa re morutwa o esi ga o ele. Go botlhokwa gore le dire dipatlisiso go lomagana le mekgatlho e mengwe le dikompone tse di ikemetseng ka nosi le ba kokotele malatsi le malatsi gore le bone thuso e le batlang. Mokgatlo wa Mercy to Disabled o thamilwe ka ngwaga wa 2021 kwa motšhudi ka maikalelo a go thusa bana le bogole gore ba nne le seabe mo itsholelong ya lefatshe leno. Re le ba Mercy to Disabled organization re na ra lemoga botlhokwa ba gore re dire head office ya mokgatlo mo Francistown ka re itemogetse gore maikalelo a mokgatlo a go thusa bana le bogole go tsaya karolo mo itsholelong le sepolotiki sa Botswana go ka atlega thata ka gore dipalo tsa bana le bogole mo Francistown re itsisiwa ga di le plus or minus 700 ka dipalo, mme jaanong maikalelo a mokgatlo ke go tlhomamisa gore bana le bogole ba seke ba tswalelwa ko ntle mo itsholelong. Batlhokomedi ba bana le bogole ba itumeletse mokgatlho ba re o tsile ka nako e maleba ka ba ntse ba lebane ke dikgwetlho dingwe. Ke tsa gore o bona mokgatlho ke a wa kgona go menagana dikgwetlho tsotlhe tse ke ntseng ke tsamaya mo go tsone ka ngwanake di tile bokhutong tota modimo o re arabile mokgatlho o arabile dilelo tsa rona. Setšhaba se kgothile go fetola ka fa ntseng ba le ba bana le bogole ka teng. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. A re tlogole go motho etso re tsetsa metshameko CTQ. ya morago e gata fa ya pele e gatileng teng a ke go leboge wena Reggie ka pego eo e duleng diatla ya kgantsa sona motsana wetse sebaka se le molotsana o sa tswa go utlwa ra jalo gore sebaka ke sa dikgang tsa metshameko nna ke bidiogela gote city ke ga kwa mme dikgang tsa rena tsa re setlhopha sa Darrell Morton School of Swimming Gators Club ke sone ba fenyi ba kgaisano ya lesome le bofera bongwe ya Botswana Swimming Sport Association National Championship morago ga go kokoanya dintlha di le 3203.5 mo kgaisano e ne e rulagantswe kwa University ya Botswana. Kgaisano eo ya malatsi a matlhano e sibolotseng ka tsatsi la boraro e tsile bokhutlo mmogo la maabane e ne e tseletswe ke ditlhopha tsa mono gae di roba bobedi le sa Bulawayo go tswa kwa Zimbabwe. Tshegofatso Malepa o ne a le ko Setlhopha sa DMSS Gators Swimming Club se gapile bomampodi jwa bolesome le bofera bongwe ka go gapa matlhakore ka bontsi a kgaisano e a akaretsa mabelo a relay a le marataro mo go aroba bobedi gareng ga one la 200 meters freestyle relay la basimane ba dingwaga tse supa go tsena kwa go tse di lesome ka nako ya 2 minutes 28 seconds la mangwe a bathumi ka go farologana. Re ne ra bua le mokatisi gore re simolole ka mothumi wa bobedi mme re beye yo lebelo thata kwa bofelong gore ba dinako tse dintsi ba kgone go leka go oketsa lebelo la phadisano. Propela Swimming Club ba fenya letlhakore la mixed relay la 200 meters freestyle le le kopantseng basimane le basetsana ba dingwaga tse di lesome le bongwe go ya go tse di lesome le bone ka nako ya 1 minute 58 seconds. We as a club, we trained a lot. Re fetotse dilo di le dintsi mmogo ka gonne re ne re batla go fitlhelela diphenyo tse di botoka mo kgaisanong tsotlhe tse re neng re phadisana mo go tsone. Re dumela gore kgaisano nngwe le nngwe ke sebaka sa go ipapatsa mme ga re nke re itumeletsa. We're not gonna swim as well that we're supposed to swim. Ke rata go leboga ba tsa karolo ba ditlhopha tse dingwe. Ba dirile tiro e ntle fela thata. Ba okeditse boleng jwa kgaisano mme seo se re thusa go tokafala. Ke akanya gore selo sa botlhokwa ke madi a re a tsenya mo lenaneo la go tlhabolola motshameko mo bathuming le mo bakatising. Re na le bakatisi ba bašwa ba Batswana ba ba dirang tiro e ntle go tlhabolole mo go bone le go ba nonotsha ke sengwe sa dilo tse di fetolang maemo a rona.
o ditlotleng tse dingwe tsa kgaisano e setlhopha sa BDF Dolphins Swimming Club se gapile tlotla ya setlhopha sa balatedi ba tlhotlhwa ga mmogo le lebelo la Masters la bomme. Morago ga kgaisano eo ya malatsi a matlhano, DMSS e feditse mo maemong a ntlha e salwa morago ke Propellers, maemo a boraro a leba kwa setlhopheng sa Gaborone Aquatic Center, fa sa Phoenix se wela mo maemong a bone mme BDF Dolphins e wela mo maemong a botlhano. Stingrays sa wela mo maemong a borataro fa setlhopha sa Kubu se wela mo maemong a bosupa fa batshegetsi ba kgaisano UB Swimming Club se feditse mo maemong a bofara bobedi. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. mme re tswa mo go tsa go thuma re tsena mo go tsa kgwele ya dinao setlhopha sa Orapa United le sa ASC Giraffe di tshamekile maleka a lefela setlhopha ba motshamekong wa CAF Confederation Cup o neng o tshamekela kwa lebaleng la Obeditane Chilume kwa Francistown Maabane. Ditlhopha tseo tse di mo maemong a boraro la bone ga di ise di fenye motshameko ope wa kgaisano eo. A re bone matlhasedi kana dintlhakgolo tsa motshamekong. Baka ja sengwe fa a ba sireletsa ko morago malapela ba ne ba sutlhile ba bone phatla Giraffe le gale the brilliance of Malapela once again fatoga jalo go boloka setlhopha sa the Ostriches di ka nna jalo thata masome a mane gore be re tsena jalong ka gotlhe mo metsotsong e mene e feletse ya tlaleletso ba romela ko pele the Ostriches thula ka tlhogo ko morago Abdullahi ya go tswa ka fall romela ko pele the left back gale ga yana molaetsa kgwele ga ba tswela kontle matlhatlha ba tlhomile monna yo re malala go tswa ko DRC gore ba go dira ka mokgontsheng jang koketso majafi pola ko morago mo go Ivan Kamberipa romela ko pele ba itse gore nako ga yo e be re santse re bua jalo kgetho la ntlha la bobedi la boraro a ba re bone go lekane borra ga go opewa lona ditlhopha ka bobedi yo tla iponang jalo dintlha di feletse di le tharo ga so e tshamekile sentle ba zo ka lebella wa 3 games tse re setse re di tshamekile so far o ka di lebella sentle ka gakologela from the first game re lositse heavily. Second game we got a draw. There was no enough creation of chances, but if you look at today's game, we applied ourselves really well because it was too hot. We needed to take the game to Giraffe from the first minute. That's what we did, and we created a couple of chances. If you counted, we had clear 4 chances that we could have scored, and last minutes towards after we needed to manage the energy levels because it's too hot. So I'm happy with the way the boys they applied themselves. I'm happy with the way we pushed especially towards the last minute. We finished very strong. We created a lot of chances. So it's something very positive. Football is a 3 result. Maybe you win, maybe you draw, maybe you lose. But today I have I prepared my game. I have maybe today I win because the first half I meet a strong player. Every time I put the ball in the penetration, I have the occasion French, no score. After the second half, the coach is changed. The coach operate. He sees the game. He changed 3 players. Opera is better. After the match change, maybe Opera have occasions, Giraffe have occasions. After the game, draw 0-B. Maybe no good result for me, but it's football. I accept. re ntse re le mo tsa kgwele ya dinao setlhopha sa Notwane se kwadisitse phenyo ya sone ya boraro mo motshamekong wa bosupa mo metshamekong e supa ya League ya First Division ya Borwa ba sena go fenya setlhopha sa Presence 11 ka dino tse 3 go elengwe kwa mabaleng a kwa lebaleng la SSG ka matlhatso a rutwe ka tla go gakole. Toronto Notwane ba ba mo maemong a bobedi mo lokong ba tsene mo karolong ya ntlha motshameko ba le bodutu mme seo sa fa Presence 11 sebaka sa go nosa motshameko ya konakong ya go ikhutsa ba eteletse pele ka nno e lengwe go lefela. Mo karolong ya bobedi Makete ba tla ba utlwile ditaelo tsa ga mokatisi thata o netebele sentle ba tsomana le nno ya go boela mo motshamekong mme ba e bona ka thabang o fitlhile mo motsotsong wa 54 o fitlhile o na bo a ipoeletsa gape a nosa ya gagwe ya bobedi ka penalty go neela setšhaba ketapele a tse 2-1.
Kamogelo Kashiwa le ene o ne a ikwadisa mo dibukeng tsa banosa dino a netefatsa fa a neela Makhete phenyo ya dino tse 3-1 ya Presidency 11. It was a very tough game. We actually digged deep to score those 3 goals. E ne le motshameko o thata re sokotse go ba kwa morago go tla go nosa dino tse 3 go fenya motshameko. But at the end of the day, my boys showed character. They fought all the way, and they actually fought all the way to give us the 3 points. I think we played very well, and it's just that in the second half we lapsed. Re tshamekile sentle mme mo karolong ya bobedi re reteletswe ke go laola tshameko ya rona mme ke gone mo go dirileng gore re latlhegele. We can't control them, but we played well. Congratulations to Notwane. Mo metshamekong e mengwe ya borwa Jwaneng Young Stars e fentse Sun Diamonds ka dino tse 3-0. Tlokong United e faphile Holy Ghost ka tse 2-0 fa Desert Nqawu e setse ka dintlha tsotlhe tse 3 ka tsabong moraga go nota UB Hawks ka 1-1. Taung Young Strikers e pegile Magosi FC 2-0 fa baeteledipele ba Loko Police 11 ba biditse City Pola ka tse 3-1. Kwa Bokone BR Highlanders le Motlakase FC di kgaogane dintlha ka malekano setlhopha fa Calendar Stars e notile Peacemakers ka 1-1. Makongolo Peswa e faphile Mbalakalungu ka tse 2-0 fa Tsabotlhe FC e fentse 11 Angels ka 1-1. Santa Green e notile Real Brothers ka 1-1 mme Tshikinyega Tigers e kgonne go kwadisa phenyo ya bone ya ntlha ya league ka go betsa Sankoyo Bushbucks ka dino tse 2-1. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. tsa bosupa dikgang tsa rona di wela ka tsela e ntseng jalo mo nakong ya gompieno ke lemoge ke leboge morwa Rre Tshepiso Sekolo yo neng a di ranola sentle bontle ka puo ya diatla mme leno la the day break le a tswelela go fitlhela ka nako ya bolesome thulaganyo tse dingwe di tlabe di latela mme Reginald Richardson o tla ba go tsa a tsweledisa mme nna le rona.